mislim, da je že čas. Čas je, da sobo na vrhu svetilnika spravim v red. Nočem, da je razmetano. Ne maram umazanega perila, ne posode. Najbolj mi gre pa na živce prah. Kakšen nered sta napravila Kakadudu in Foxner, ko sem zloščil pult. Potrebujem sesalnik za prah. Kje je sesalnik za prah? Kje je sesalnik za prah? Če sesalnik je izginil, to lahko je hud problem. Jaz v omaro bi poškilil, ali tam je, pa ne vem. Ampak kateri bedak bi pospravil sesalnik v butasto omaro, no? Ti, na primer? A jaz? Ja, seveda jaz, ne? Zato, ker sesalnik pač spada v omaro, kadar ga ne potrebujemo, a ne? Ampak najprej moram pa očistiti pult. Pepe je odšel? Adijo, ja. Ker mi ni uspelo pospraviti svoje sobe, se sem potem odločil v svet očistiti nesnage.